Tini chasal Jun talni chitham salmaribo 9 halhali Asrambari ADC constituency by khobjak Asrambari bisibo kaisa panda sohjaka tipra mothare bukhaktui asalni pandabo nokung khungsara dokjichuku nokungni khorok bara chidok butar tipra mothani bana rongphaika bobagrani sangbutano hamjagui asal kotal bodol hapajerno lamsokmani yagulo koksana thagui amseni MDC Prasmit Debarma Saka Buskangni BC Chongmaribo o bisibo batayawiro tipra motha keplayingnai हामबाय आं तिनी बेलेगे तंथकजाक तिनी 9 हाल आश्रामबारी टीडीसी कन्स्टिट्युएन्सी नि आश्रामबारी विलेज कमिटी नि 169 फैमिली नि 516 बुतार बीजेपी 23 सीपीआईएम पार्टी याखरै सिनि तिप्रामथ फाइसो पाइका आं तिनी बाइथां बुबाग्रानि खरकसा सेंक्रागंगै ते मो 9 हाल आश्रामबारी नि MDC ngoi ang tin brong no lam sogo belege hambai ang tini brong no mane belege khatung khaja tam ningai thanai je sini TDC ni election no mo bisiwo khub komput mangkha tipramotha tini ni yagulo tini je family phaika ni family yagulo phainai village committee ni je election no sung kha khayo mo asrambari bisiwo sung uncontested no sungra apply na hinai tini angkha khayo abon bagai je phainai rangno belai ke hambai marikha mo joro tongsani no borok yapri semani bagai borok bujikha borok bai kok sai saimangkha BJP party khaibo borok sawo kuno labh kurikha CPIM hai party khaibo kuno labh kurikha karon hangkai 2021 bo mo asrambari halhaliwo tipramotha kaplayungo 2023 bo tipramotha kaplayungo hai no hai 2026 bo tipramotha na kaplaying kha